idite do kraja, u suprotnom ni ne počinjite i to je možda moto ove generacije, ove ekipe. Išli su do kraja, stigli su do kraja, stigli su do poslednje stanice, stigli su do tog najvećeg uspeha srpskog kolektivnog sporta, našeg vaterpola, odbranili su zlato, stih sedmorica koji završavaju sa zlatom. Da kažem, ima Boga, Bog sve vidi, ima Boga, protiv sudija, protiv svih, mi smo najbolji, mi smo najjači, protiv svih, ima Boga. Jednom vođa si svako putem svog života,